Razne i često protivrečne vesti u mogućnostima iznalaženja rješenja za crkveni raskol u Republici Makedoniji šire se u posljednje vreme po medijskom prostoru. Između ostalog, skopski mediji su objavili, a neki drugi mediji preneli, da je vođstvo crkve u Makedoniji, koja sebe naziva Makedonskom pravoslavnom crkvom, a nalazi se u raskolu sa svim pomesnim pravoslavnim crkvama, uputilo pismo Svetom arhijerejskom saboru kojim traži nastavak razgovora. Sa žaljenjem saopštavamo da se radi o dezinformaciji, jer nikakvo pismo iz Skoplja nije ovih dana stiglo u Patrijaršiju u Beogradu. Sveti arhijerejski sabor iskreno i odgovorno pred Bogom i ljudima izjavljuje da je Srpska pravoslavna crkva uvek bila i danas jeste otvorena i spremna za dijalog, u najboljoj nameri da da odlučujući doprinos vaspostavljanju kanonskog poretka, verskog mira i bratske ljubavi u susednoj i prijateljskoj zemlji. Ali da bi do toga došlo, neophodno je da prethodno bude oslobođen nepravedno utamničeni kanonski arhijepiskop Ohridski, gospodin Jovan, zatočen i mukama izložen upravo na zahtev vrha crkve koja se nalazi u raskolu. Poruku istovetnu sa ovom našom bratoljubivom porukom uputili su hijerarhiji Makedonske pravoslavne crkve i svetejši patrijarsi Vaseljenski gospodin Vartolomej i Moskovski gospodin Kiril, kao i poglavari drugih pravoslavnih crkava.